a single day, not a single day, that I know, maybe you do, that these forces ever fought FDLR. nta munsi n'umwe nabanzi wenda mwe mwaba muwuzi aho izi ngabo zarwanyije FDLR mu gushaka kuzirukana ariko zishishikajwe no kurwanya umutwe bita mubi cyane wa M23 M23. That's what happened in 2012. byo nibyo byabaye mu bihumbi 2012 and we warned these people. kandi twabwiye aba bantu turababwira tuti muri gukemura iki kibazo gice with half the problem. The other half will come back to haunt all of us. ikindi gice kizatugiraho ingaruka. This is not a military issue. iki ntabwo ari ikibazo wakemura wifashishije intwaro. This is not a problem you want to resolve by force of arms. It's largely a political problem. ni ikibazo cya politiki ariko banze kutwumva. nyuma y'imyaka 10 ikibazo cyagarutse. Fine. 10 years after that, the problem has come to haunt all of us. ariko uburyo bworoshye bafite gushinja u Rwanda hari muri icyo kibazo aho niho turi kuba. Perezida Paul Kagame avuga ko impande nyinshi zirebwa n'iki kibazo zahisemo kukirengagiza bitewe n'impamvu zitandukanye maze zihitamo kwibasira u Rwanda zirushinja gufasha umutwe wa M23 uhanganye na leta ya Kongo. Aha akaba yasobanuye ko yaba umuryango w'abibumbye, ibihugu bikomeye, leta ya Kongo ndetse n'impande zitandukanye zihitamo kwirengagiza indi mitwe ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ahubwo zakomeza gutera hejuru zishinzwe no gufasha uyu mutwe wa M23. There are over 100 groups, rebel groups. imitwe isaga ijana yitwaje intwaro. mwari mubizi? iyi yose ihora irwanira ibintu ntazi. So they can't only be existing because of Rwanda. ntabwo iyi mitwe yose yabaho kubera u Rwanda gusa yenda yiza kubaho kubera u Rwanda ahari ari kubiriko together. Umukuru w'igihugu avuga ko impande zitandukanye zizi neza ikibazo cya Kongo kubera impamvu zitandukanye ari nazo zituma bimwe mu bihugu bikomeye na Loni biseta ibirenge mu gukemura iki kibazo cya Kongo bigahitamo kucyegeka ku Rwanda. In comparison, Rwanda and Congo, there is more, much more, when they are dealing with the Congo's problems. Perezida Paul Kagame avuga ko ibi byose bituma umutekano w'u Rwanda kenshi usanga ugeragezwa guhungabanywa n'umutwe w'iterabwoba FDLR ufatanyije n'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe bikorana. Urugero inshuro zigera kuri 5 zose muri uyu mwaka habaye igeragezwa ryo guhungabanya umutekano w'u Rwanda biturutse muri Kongo. Tariki 23 Gicurasi muri uyu mwaka ibisasu bya roketi bya FARDC byaguye ku mirenge ya Kinigi na Nyange mu karere ka Musanze ndetse n'umurenge wa Gahunga mu karere ka Burera bikomeretsa abasivili benshi kandi byangiza ibintu. Ku itariki 28 Gicurasi uyu mwaka abasirikare babiri b'ingabo z'u Rwanda bashimusugiye bari ku irondo ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Naho ku itariki 10 Kamena muri uyu mwaka ingabo za FARDC zarashe roketi ebyiri mu Rwanda ziva mu gace ka Bunagana zigwa mu kagari ka Nyabigoma umurenge wa Kinigi akarere ka Musanze ariko nta muntu cyahitanye. Ku 17 Kamena uyu mwaka umusirikare wa Kongo utazwi witwaje imbunda yambutse umupaka wa Petite Barriere mu karere ka Rubavu atangira kurasa abashinzwe umutekano mu Rwanda ndetse n'abasivili bambukaga umupaka. Icyo gihe yakomeje n'abapolisi babiri b'u Rwanda. Umupolisi w'igihugu cy'u Rwanda wari ku kazi yaramurashe kugira ngo arinde abashinzwe imipaka n'abasivili bambuka umupaka. Naho tariki ya 7 Ugushyingo uyu mwaka indege y'intambara ya Kongo yinjiye mu kirere cy'u Rwanda maze igwa ku kibuga cy'indege cya Rubavu ihita yongera iraguruka. Muri iki gihe kandi nibwo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yumvikanye asa n'ucamarenga y'intambara hagati y'igihugu cye n'u Rwanda. Nyamara ibi byose bikaba u Rwanda rutarahwemye gusaba Kongo gufatanya bakarandura FDLR. Perezida Kagame avuga ko nyuma y'ubushotoranyi bwose hari ubutumwa yahaye mugenzi wa Kongo. I told him that nabwiye perezida wa Kongo ntibi bikorwa n'ubutumire buhagije kuri twe. Nti mu gihe nasaba gutumirwa kugira ngo dufatanye guhangana n'iki kibazo cyacu ariko bikarenga bakohereza ibisasu ku butaka bwacu, ni ubutumire buhagije kuri twe. ubwo butumwa kugeza ubu niko bukimeze.
That statement still stands. Perezida Kagame kandi avuga ko ikibazo cya Kongo kireba abanyekongo ubwabo ariko kandi bidakwiye kucyegeka ku bandi ku buryo byageraho batekereza intambara ku Rwanda. Nubwo bimeze bityo ariko umukuru w'igihugu yavuze ko abanyarwanda baturiye imipaka y'u Rwanda na Kongo bagomba kuryama bagasinzira kuko igihugu cyose kirinzwe mu buryo buhagije.